estimate committee Nagalian State Assembly nilayo ban penbej ke oral meeting ya di department di prepare ban budin ban pentikena ba kijing pentrikam ya ki scheme bagi projek ki bala penmang lembaga sarkar jelas lembaga budget adu senam ajar aku mulai arusau pesan terter adu mentah bagi nala ban ya keren ban penbej hang kijing pentrikam kini ki projek menin layak ban sedang ya ke education department halor ka head of account Saw Arnota kumjuru ya ka PWD halor ka head of account Saw Not Sankandai kumjuru ya ka PHE department halor ka head of account Saw R Ilisan kumjuru mentagasi ka sekretari nilayo ni kendu ka social welfare department banyak keren halor ki Kishnong di Bompat Don ki Anganwadi Center do mentala ni uncovered village ki Bompat Don ki center nantang layo ban tendu banyak keren bat ke home police department apa day bat ke head of account Saunat Sansan bat khadu madrasni layo ban shong bat ka information technology and communication department yang sarkar jelah banyak keren syafhang kejung penteri kam yak IT pak apa Saudi bat kui deki jeng persan hakabide bat kani ni baka diang do estimate committee jong ka Malaysia District Assembly dari jeng dan rengka jong ki dekat dari dan lang nilayo pan review dan pentikena yaki kat to ni hagi bangan subri pipi tang kimat ki bangi ya keren ndegi detail ki badan ni kadi po review jong ka committee ki jong ni bangi na submit support ka floor of the house yang Malaysia District Assembly. So ai kita ni kimat dengan keren. Kapan kong buat ka pulir putri dari betul ka head ka sawar maka kabadi ber kijing penba dan ni kijing shna ya ki degree college ke repair kabadi bat ki jing shna ya ki school ki lower primary apa commission education bat ki di bahap po jang kanya ka project kabadi bat ka head of account Saunat Sankandai juga PWD ini gede bat ki infrastructure ki bede ya ka PWD building kala bende ya ki mat ki bede ya ki isu ki jingshna ki bedan apa gajala bat kumjuru ki bedan sabar gajala kum ki megal house bat ki bedan sha Delhi ki bedan sha Kolkata bat ki di Jakarta kumjuru ni Lambuddin ka bede bat ka head of account Saw Ariwisan aku dengan PhD department KBD bat kijing pembiang lomba mundi ya ki jaka ki prepare apa jongka jela ki jemu ki ba pentikena ba ki project ki bala penmang apa snem kumbang ong pimene adu ka budget snem arga ar pulai tercara adu mentah nang bala menteri kam ki gila yo urban shong banyak keren bah badi social welfare department terus bagi dangdan sipun kini ki snong kumbak handrus pak tam ki snong ki badang di uncovered villages kamot ba ki Bompat Don ki Anganwadi Center adu mentah nama kejing bombiang population maka sarkar pedeng kadon deneka guidelines ba ki haban biang kejing don brio palat ya ka aspa santo divisional beliau hanya aspa channel yang jengdon beriu dan dari dan sibun kisnong kiba jengdon beriu dan ki badan ki population badang duna dan ki yeng ki badang duna ki badan tang ar huyeng ki dan ki yeng ki badang sipo yeng ki ba usani yeng ka tata ki jengdon beriu jeng ki kadang duna dengan yang keren ya kene kumno ban yo ki Anganwadi Center ki ba dikena hai ya ki tu kisnong ki Bompat la yo adu entah ber kumjuru yo pan review ha ko be bat kini ki existing kisnong existing villages apa beda pak kejeng nang penbah susu ya ki gitu ki Anganwadi Center ki berang kisnong kenang bagi telung di kena kini yo ya ka jaka ka biang nak menta kini kejeng bam betebet nak menta jengki berkumju ilong ki armen kumju ngala yo ro bani kendu ha ka beda pak ka home police department
banyak keren halor kena head of account sau not san kalau di Jepang ka infrastructure modernization of police di bubun kini infrastructure ki kelas na apa jelah ni la syam ni la ki ya bet ki don ka tok an ni ki la suki ka jing ya jo kam jing la bathai ki bakin penstet kat bala na bukan macam betul apa ba kumju ru aku bedi bat ka information and technology na yo akan review aku bedi bat ka IT pa ang dia po Saudi ya ka ba jing pentre ka long 6% kila dep ni som komen badi bat ru ba ni yo rupanya keren bah sohang kene ka we ni initiative ke bak IT department kala le kadi ka bangitip ngone ka last mile connectivity ban pendiang internet ya ki nong kendong ki jungi kantam syaki office sarkar syaki school syaki hospital bat kontak te bat kunju ru ya ki individual la ni ki rusimet ki bakwa ban yo ka high speed internet connectivity ka sarkar kadang dan galanti ban penbit penbiang ni gini kada ada final stage buat ngangit scam kalau macam mentoy nak bentar jongki bakwa song senong